mwanchumu ligere wono chiaragire Chinsa Isato chiabono botukenga kenengo kuwaligania semesta ya mangana Amayia nyaro kumanyigati yari tuwabereto kuwaliganiria kurwase mambia rengentambe kwa Chinsa chigabono chiabono maragoba lituke liganiria Ijumaa tariki ya 25 mutinyo gatano gatatu omwaka bw'ekiri bubere na 23 na manga abereka kolekana ayo abalike baito basangire kuro chinkongo chonsi imene isiko yorogongo ruwa Gusii inyirabono litukulia na lyomura Vincent William Samuel Ruto sentunde ndeboigo ngabaka koleta yayo ikasorogongo ruwa Gusii asata rechi county chonsi county Nyamira na begone county area ya Kisii gangenega igano kunyara gukinya ngoikirania mangana alengete amagendero na bumwanchumuri nyirabono omonyanyimbo yomo ne kurwa sensemeli ya DCI oyibono bete kagosagano na abantu bakagira abasaria sensemo ya Nairobi nigani gulitukulia lera senka yaye gotoka Chinsa chirichia mawawa buboigo ase omodisia heo kurwa sensemeli ya Makadara kurwa county ya Nairobi aikerana asomujega bwoko moino modisia oyibono bete kagosagano anagoitwa nebibago ana sensemeyo ya Nairobi ayunga cyali mwanchu murengo cyo kumanya senchira yobo ikerano nabo igoto base kweba abamenyi kurensemo ya bonchali iko bagandete kwe murungania egetambokero kerige tuji kuimukigwana sokurusi egetigiye chindega chinsemo cya bonchali na koirwa asensemelia ya Nyanguso egento bagike na goteuna mbaluchi wanchirana egetigiye chindega kurusi gwa asensemeyo asayo munenda mange saranso eketo manya senchira yobo ikerano gendra gotobwatia weterensemelia mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemelia YouTube na bogotana buna Ndizi TV News. Joshua Auta niga koletera goitera somuno bwimanyirira ritirana inchenkoro kwa Vincent Onyancha Isato chiabo tokemesa ya mangana Amayia togo chaga kurwase orogongo ruwa Gusii omure Vincent William Samuel Ruto niga koletaro ya sorongo ruwa Gusii asiri tukulia lero asata rechi county chonsi county ya Nyamira na begone county area ya Kisii imeje county ya Nyamira niga chakia beno kugoruka industrial park yibonera chikokonya ana mangana alenge togo kinyo boncheria ana se county ya Nyamira boiga se county ya Kisii na igrense mu chibara echibonate ya chigo chikokonya gokinia amangana alengete amagendera na boruto ni gate beserikali ya nebegete miroberesene eliko nyara ko ene kebuna nkonyara bale gokinia na goikirania bokoreri anegochiase abananchi. Waulize hata nyinyi watu wa Nyamasege, hata kama wewe uko na ujuzi kiasi gani, hata wewe ni hodari kiasi gani, ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itateremka chini. Niwaulize, hata kama wewe ni shujaa kiasi gani, hata kama wewe ni uganga sijui uchawi, hata kwa dawa bei ya unga inaweza kuteremka hadi kwa sababu umevaa sufuria kwa kichwa? Sio ni ujinga? Ama ni upumbavu? Ama ni yote mbili? So tafadhali jameni, mimi nataka niulize ndugu zetu, tuwache kuwadaa wa Kenya ati tukifanya maandamano tuharibu mali ya wananchi, tuharibu biashara ya watu, tuharibu tuchome lami. Saa hii tumekuja hapa kuanzisha hii lami tujenge. Mimi nataka niwaulize, mnataka hii pesa tunatumia kutengeneza hii lami ati mtu wakuja wakishe moto hapa haribu achome lami? Bana, hiyo mchezo wa kwende. Ama namna gani jameni? Na gotigara boiga sorongoro Gusii konyara kumurekeretara yomure Vincent William Samuel Ruto na naboni gabereka ukwana igoro yomero bere serikali yaberege kubeka na sokonyara gusira balemi egadate bekira chikokonya asokonyara gokinya ligesa ana sorogongo ruwa Gusii Ruto chinga kichibogo niga gekriyo kurobekana kubona kwa bereko gosegeto na nsemeli yo kwa mere serikali Azimio One Kenya na gote yabune kiteta no kubwaterana elikonyara kwa neki buna abalemi nkonyara Gusii ruwabale ananiga kunirana kumurekera mangana lengeteligo liliyo boyo libanatebire buna ali abereri go ikwa kurwa shiringi chiribu isano naibere go ikashiringi chiribu bere ne chimya isano gotebuna ine renchere ya moyo kabaranyare gokinia ligesa asense ya Kenya na ligesa aiga sorgongo ruwa Gusii. Tulikubaliana lazima tushughulike na kuteremusha gharama ya maisha, kupunguza gharama ya chakula. Si kweli? Na ndio sababu hiyo tukaweka mpango maalum ya kuhakikisha kwamba gharama ya kuzalisha chakula tunaipunguza. Ndio ile mbolea niliwaambia tutapunguza mbolea, tumetoa shilingi 7,000, sasa tumefikisha shilingi 2,500.
Na chinga kia yuagenreto mo governor wa county ya Kisii Police Mbarati nera boigoni gaikira na setaro yomurai wense William Samuel Ruto aiga aser gongoro Gusii nemiye county ya Kisii arati ni gate abuna na agenre kubwatira na watani bande kone kibuna ngutugutirara mangana rengete obokurumia ni gagocha maiga yomurai wense William Samuel Ruto gote abune serikali ya Kenya kwanza ni gebegete mirobere isaine eliko nyara kone kibuna ngoba imukire barege tambo kire bali bonse barabwatira ni guna mangana rengete obokurumi na bakolengana tirigaranya rakobuli umurewense buna bali bakomoko boko onye bakubwatira ni guna mangana renge tobo kurumi umurewense tabase wesona nigati ari bagali yabene elibono lichi kurinyare ko irwa ko chiasabaria barabwatira ni guna mangana yobukurumi. Maneno ya ufisadi, na nimetangaza maneno ya ufisadi Kenya hii itakoma. Hakuna mtu ataendesha mambo ya ufisadi kwa hii Kenya. Wafisadi wote maneno yao ni tatu. Number 1, wahame Kenya. Number 2, waende jela. Number 3, wasafiri waende mbinguni. Hakuna maneno mengine. There is no other place ya kujificha. But be cautious, Your Excellency, that even those ones who will be cheering you, some of them, they want your protection. After plundering public resources, you as our president, I want to plead with you, cross the country tafadhali, kwa sababu usiposimamisha sasa mambo ya wizi, hata baada ya wewe kutoka itaendelea, lakini ukikata hiyo mizizi, nimejaribu hapa na gotigana yumoncho muligatanda ko mulikiraria bereka go kolekana ukunrigwa kwa bantu ni ko bereka ko ne ko Chinsa abantu abana bayigononye na bana baiseke imeye county ya Kisii ngene itiratigana maige kerokeria abantu barokane kunrigwa omunsi bati omukuru Chinsa mo cyanya mache mbirare ko bwatekana buna abana baye babere ni go babete bakunrigwa na soko nyara gotachirwanse aso ikiraboni ko musibati yagote buna otemire ko ligyo bwene obwataranyora musibati ibono gagania serikali gosoga tinensemeli yoko gerrobo ndo mwanya banto eliko nyara kumutolia kubwatekana buna abana bayembara nyoro bwene maiga yabana gotebekana gotachirwanse no monto yo mukuru wa asensemejo omuriketo Brighton Makoli no roboti rwa senchira yobwime omusubati yo mukuru wa sub county ya Nyamache nigobono akareko boli konyoro bwene bwa abana baye babere andekera bana bakagere bunani go banyaride bago kururwa no musaje yo mukuru asensemo eyo musubati yo kurukuru asekenyoro kianya bigongoru bukinami nigagote abuna yagendete gwetera makongwe karakori gicibese erikorwarira abana baye magega yugo kururwa. Mimi nikaenda kwa chief, wakati chief akushughulikia maneno sasa nikachukua hatua kwenda kwa serikali sasa nisaidie. Sasa kuripoti, ninaripoti vizuri, wananipe tarehe. Nikienda huko, wananiruhusu. Wananiambia enda Nyangusu. Kufika Nyangusu, Wanyamache, kufika Nyangusu, bado huyo siasi ananiambia enda Nyamache. Enyulia sio kesi yako kwenda. Wikabono nigo musubati ya Debrina Taranyo Bokonyi bonde bwensi. Wakiniona, wanachukua hiyo faili wanaficha. Nawauliza sasa kwa nini mnaniruhusa na mimi natafuta haki ya mtoto yangu. Mimi kama mama nimepitia shida nyingi. Boigo nigaerere buna ere niga ari umurohire asataranyora ingoko mokonya ekerabana bae bakorigi obwene bwabo. Mimi bila niko hivi nina shida kwa mwili yangu. Mimi ni mgonjwa bila nasimama kwenye mko hivi. Mimi mwenyewe nimepitia shida. Aena haro abana babwate baukwana nene nali banyarite bagwetera. Nilikuwa natoka zule. Huyo mtu huyo Charles Kirandi akanipata. Akaniambia kuja nitambe hii zaidi. Akaniambia ukinifuate kuna bali kuna mali tunaenda tunaketi. Kufika huko akatoa pangi kwa mfuko. Akaniambia fute hiki kitu. Kufuta nikasikia usingizi. Kwa hivyo akatoa kiso kwa mfuko, akanitishia akaniambia ukipiga nduru nitakudunga na hiyo kisu.
Akaleta kamba akanifunga kwa mti. Akaniambia inama. Uinama akaanza kunifanyia hiki kitendo. Akamaliza akaniacha huko. Akaniacha ani akiwa amenifunga kwa kamba. Akaenda. Umwana ndo kabere ayana aumeranete. Mtoto wetu alikuwa anatoka shule. Yeye mtoto alikuwa anapenda kuokota kuni. Kuokota kuni akapata mtu amelala kwa mti. Ani mtoto wetu akaenda kukimbia akamsika. Akamwangusa chini. Akapiga mti ikamwangusa chini akamsika. Akampeleka kwenye mti msituni hiyo ndani akaanza kumfanyia kitendo. Akamaliza akamwambia enda basi kwenu. Hadi kufika nyumbani ndio ilifika usiku akaambia mama yangu kuna mtu nani ilikuwa natoka shule akaniweka kwa ndani kwa msituni akaanza kunifanyia kitendo baya. Ndio mama alichukua hatua akaenda na macho kwenda polipoli. Bono umusubati oyo ni gaboliri pata wote. Sasa mimi naomba serikali inisaidie wapate ukweli yao hii watoto yangu. Kulingana na hospitali kwa sensemo ya Nyamache ikibikemboi ko sheren ni gobona ene kiribuna obotukini gobogenda tegoro yingane yo. Nogosemerigweto buno musubati oyo nabana ambachikonyora obwene bwabo ekrobogenda tekonyora obobwenya. Nguripota legataseni Candice TV edariane Brighton Makori. Mbiyamono humurikito Brighton Makori asoroboti urwa senchire yoboikirano gotigana yibono mwanchumu ligereto murekera ali baigabereka okolekana gati amenye kurwa sebunge ya Bonchari meye county ya Kisii niko barokane gotuguterare eke okogania kwa yo murebwense William Samuel Ruto anegro yo kunyara go chenji wako kurusigwa egetigie chindege kurwa Chinsa mochiria chia Bonchari weka Chinsa mochenya nguzo kolengana na poroni go bagote abuna asa yuna bwenete korosi wa negeti kirigia suneka inyara emirobeli joko taka kurusia egetigie chindege Chinsa chia Bonchari ngo bwatakana buna nogo kya kweli bagase nsemejo engana bayigo batugutera na gote abuna egetie kingo bwente korosigwa ane egetie kike gotoka Chinsa mochiria chia suneka bono niko baga ni umure bwense komikege tambukara na kuli bagali yabene nago cha korosia buya egetigie chindege asense moya suneka sebunge ya Bonchari muri kitonde mo Steven noroboti rwa senchira yoboime. Abamenyi bensemo ya Bonchari nikolero beso kiensemo yegeti kiendege na gogikeri boko nguchinkwa na chegeti kiendege korosiwa konganyugwa korwa suneka Bonchari asekeri batebire geti kyorigo kyabeire enseme yo asemia kemenge nigo twachira igase ngencho e president ye Republic ya Kenya atinenete gari nyanturago utangasanga otikomeso nirigeti kiga erinde are kegende mubasi nyangoso esengencho kero kende hairwa mangana atari amaya gwetera nobora nabarayi baito bakorugusii igetie kiga igogia chagete egasi ekindege kurwa iga in 1959 omugaka Ruto omo president yeto ya Kenya noena ekonyatura iburwa tujakiro mwaka Jomo Kenyatta na gwete gaiga togo chomo mwaka maremu musike Daniel Bumoi mwaka gure gaiga no twakamurisibiria lituarenga barayi korengana nabamenyi abo gonganyigwa kwa muroberi oyo gocha sense moya nyangusu bobasi ni gokoro gwage siasa aseba mochiri boko ngwa bosemia abarayi korwa Gusii barange no murayi bwense bakomoa. Sasa wewe bwana Osoro umekuwa yai lile ambalo mkulima atajunga ama ni ile yai ambayo mkulima atapasua ukiwa chifu wa serikali yetu ya Kenya? Tafadhali kama hii uwanja utatolewa hapa kuelekea Guja lalako maneno yako ya kusema kwamba utakuwa governor imeishia hapo. Uregeti twara gosaba omuisimi Osoro nayo bwato kabantu baminto ba Gusii baikangene president bamweresa mangana abo osaba abanjari mwanje mangana yose mwana minto Osoro
Kwa ibore tumoisonde. Ogwa kinete bonchari. So mete bonchari na no menyete. Iwanje oranje getie kekeirane. Egere nantuto koirilimbia mona sama tuko. Ukoboria kwabo na somora ibwense William Samoei Ruto konyara kwenekia omuroberi bwe chinkwana na bamenyi ba bonchari obeiro eliogoisanekia magani yegeti kiende gesuneka omuroberi orakinie kiuchumi bonchari na Kisii abantu ekere gento gegokorwa otokoboria abarai baito bari twachorete uchakire president pakoyo segaiga ekero bagokora batobori 20 twakora public participation ena maene mwache ketie keiga kerugaiga bado wakande 20 ninasimama hapa na ngoja na mimi niko na mjukuu siku sinakuja na mimi nipande hii ndege naenda hapa Nairobi na president yetu Ruto wacha kutunyanyasa hata kama sisi ni nyumba ndogo mnaita nyumba ndogo ya bonja wacha turudishiwe kiwanja yetu na kama ni manyumba hiyo wanasema wanataka kujenga bonja korwa igasa semegeti kiendege nseme asunika ndigamenye beso kire kwaba kugikeria ngana yoko rusuku kwegete korwa nseme na koirwa se Chinsa mochinde me county ya Kisii asbatere unengane unigere ngana ya kisiasa seba woldo morai bwense William Samoei Ruto konyara gosange birengere bya bamenyi benseme kwene kibuna egeti kiendege nseme asuneka kanyere kobake gutigara nseme ndekanya kobake gokonya nseme ya bonchari konyara gosuka bosio kiuchumi ko reporter ya Ndizi TV korwa nseme egeti kiendege gotoka nseme ya Bomorenda ward nseme ya suneka ime bonge ya bonchari erietariane Ndemo Steven Miyamuno mulikito Ndemo Steven asaroboti rwa senchire yoboikirano kurwa Chinsa chichi abonchari gotigana yibono mwancho muligereria omo msebwe wodi ya sensi omanyakante buna onchonga nyagaka kubwatirana amone nyagetari ya Oasis specialist amone kiombe kiligia beyond zero cross nyagetari ya Kisii teaching and referral hospital ikono bagendra kuru bulingoli bwabo sa anene ase godi yo na kolenga abantu amarwire akolenga nyagetari amone byombe byonse sokubwatirana so bwamo niko byaboli abantu wesoke kwane kibuna kolengwa bale amaroirabo omulikito Josephat ya misi norobocho rwa senchira yowime banaika igana bwa tumujana n'indi wa masi ndoje bandoleire bangira mariogo tende tigatoka mtoteme usina ntubene Chongatiye chingwana cyabamenyi a kurwa se wodi ya senzi abanyarako bagwikirana a se eskuru yoboroso ya Masakwe ryo kwenyorera oboringoria nobo bwene bwa marwire omurobero nyagatakwa bagukwarigani aneno mwemsewe wodi ya sensi onchonga nyagaka kubwaterana amone nyagitari ya Kisii level 6 ase ensemo area beyond zero clinic naboigo enyagitari ya Oasis specialist omuyego nyarako bakorekana alitkolia lero andi kubwata karabuna natalire nayitinganyaranga abantu abangi emejisi bamenyate babwata bakumbali bali abantu babwata amarwere batari komanya ozemba rwarete nabande kogenda nyagitari chiko babera satambe yatoka none kwere tutabwati tabwata na basara chire no embosonga chiko pimo no enande karengera rikaranga seko baleta abanyagitari anga abana kubariererio omodora bakumanya bakongwaye egera agende nyagitari atukurwarirwa lero gagombwate abanyagitari korwa sisi na abanyagitari bane korwa bakorwa beyond zero abamenyi aboigoni gwanyarako bakomwakera omwemsi oyubwe wodi yonchonga nyagaka ngambia muno aso kubasira ko botenu nakweneke buno nyareko bakoreta omurobire buno yo ase batebirigo begokeire aso kubwene banyarako bakubweniwa naboigo kwenyorera amariogo ayenyara nyareko bakobakonya aso bugima bwabo chinga kichire motwe naja kubweniwa nanyoranga urwere wane watoke bole bwa mauga ya maru no mago ande birinde ngende nyagitari ngakwegesire esile cyoro cy'uburwere ubu ngende nyagitari abo agala banga mariyo babansukurikere na mariyo twatari kenyereke kya Masakwe twachakura aligirungu n'abanyagitari nende batakorere service ngiya bali konyora mariyo banyorire abali totanyora twalikeru nkwenda turi ko ligitoro cyena mbya bako
ababwatani abo banyarako bagosira omoroberio yoba enyagitari oasis specialist nabo igo ekiombe kia beyond zero kurase enyagitari ya Kisii level 6 nigo banyarako bagoteba ngambagendre ko babakubwaterana amuna barai anene me county ya Kisii ne Nyamira elio kweneke buno bokoreri banyarako bogoikera anene abamenyi ao Pia tunafanya immunization ya watoto chanjo kama polio, measles, na pia tunapeana tupate medical camp gaiga togo screen ya maroire hawa among them maroire ya amauga diabetes, pressure, cervical cancer. Igoro gosira chinyagitari ime ward ya sensi nigo mwemsio nchonganyaga kaboigo alire chira chokwene kiabuna amaga chanyare ko bagwikirana chinyagitari nabo kwene kiabuna mariogo nanyare ko bagwikirana chinyagitari linde abantu banyare ko bakwegendereria kebochenu watakana bano muna na chiromero gariane muna gaiga sende inyagitari nere ukorokwa nyancha health center yantuweye ya erire yo ndiyo getigarete nechinyoma choba chenu yani yagachwe yani roswe effects yo bagaroswe egere nyagitari egorwe omwe msio ibo igoniga ko bagosegeta abaiboli begodi yae banyara ko bakoira abana babo oikira aseskuri ya magari yobundi ya Masakwe linde banyara ko bakwenyorera chikosi echiranyara ko bachiko bakonya asobogima bwabo bole motwe asebo igatebere niga maigari gwa yaranyara ko bagakwenanwa ogotakana besende yonsi ndabano iga story youth polytechnic nere ga na rwanere sana kona nere na tebi abaiboli baga abana bagende school gosa ese youth polytechnic egendo kala kinda abakonye na banda abakonye ndagera lakini abana baromba somo gosa kulipoterika taseni Ndizi TV kuri skuru yoboroso ya Masakwe yegotoka ime ward ya sensi ime constituency ya Kitutu cha Chenothi county ya Kisii eliterane Josephat amese Bijamono mulikito Josephat Amisi asoroboti rwa senchire yobo ikiranu mwanchumu uligere bonogotigana nayo ni gobona abayigerebeli chiko kuruka igase county ya Kisii gotera sekiombe kiabo kimanyikanta bune LSK Law Society of Kenya bakorokorobe goika service yechindemero aigase county ya Kisii asabanyara kugekelia na gotea buna goikomuteneni bwabisi yo Charles Ayenda anganyi kurwa senseme yoli molyo kakolengana no mutene bwekiombe LSK asorogongo rwa Western Nyanza Eric Dhehuri kubwatina muno munyakero wobwa abawakile Gideon Nyambatini go wana batebere buna babere bako tugutira robo koreri bwaya yenda kubwatikana buna nigaberega kundri abantu ane bali batali kwenyara no naboni go batebere robo koreri bwaya ni go bwabere obe kubwatikana no gosegeta mangana lenge tobu kurumi na gote buna nigatumekera bisi yayibobe anasensemeria yendemero omulikeito Mirded Mumanyi na roboti rwa senchira yobuime Nechingwana chaba wakili imeye county ya Kisii aseba moganetie Land Registrar Charles Ayenda kurwa bisi aseba kora okorobekana kwa morembe sentunde yende naende imeyo mochobo songo okorobekana okogwa chakera ase kigambero gya Kisii wika roundabout ya capital na somo elioye okorobekana okugwa ikigwa iskwe cha bisi chechindemero omorai Law Society of Kenya kurwa Nairobi Eric Dhehuri nigo aika asomo chobo songo asoko bwatirana naba wakili bande abo bateneneire no morai obo kurwa orosagero Southwest Nyanza Gideon Nyambati asoko robekana ko kwarrekana komenta chinguru ase abarayabo bagania Land Registrar kuruswa abiseyo ase obwango twatwara okogoma osama andamano esenge nchoye bikore bibe yo Land Registrar mesa yenda uri busongo orekanire nga ase okore kwa yegas obeire ogojanda abantu baito baranyora udumeri batakira konyora onyeno omongino mogotu okori succession akomotoma Nairobi akorenta Kenya Gazette niye kororokananga taisa negeti nejererie koti yana jeteka omongino yoboremo. What we have witnessed since he reported to the station is that he is so deeply rooted in incompetence and corruption that he is beyond repair. And for that reason, we are united in our call that Mr. Ayenda
must be removed from the land registry in Kisii with immediate effect. Nigo bakwanira gati ekisababu kirie kikoirira okurusiwa kwa land registrar ABC gati yabo abagotukonererigwa gati ayande amange amenyanyasa widows na all Kenyans ambao wanakuja hapa kutafuta usaidizi. Kwa hivyo tunasema lazima aende na akienda aende nyumbani, asiende kufanyia Wakenya yote kazi. And we urge that they both take up this matter as a matter of urgency. The members of Kenya need to be served. The widows, the men and women need to be served. All these demands that we have are really meant to expose what is corruption. Nigo bamocha abanyanyimbo ase okubatanga goswa ase chiabisi ekyo chindemero ase bagikiria egekore ekyo ky'abanyanyimbo na goteba nigo bakorobekana kolengana nelichiko ase kolende batanga sabene ngamba chigosieka ekigambero gya Kisii gochakira Jumatatu goika Land Registrar yo orule abisi yo. We are extremely disappointed that the security apparatus in Kisii have conspired to frustrate our enjoyment of a constitutional right by blocking the office and denying us an opportunity to present our petition to the public office as is required under the Constitution. And since we are law-abiding citizens, we will not fall into their trap. Barini ruwasoa office to present the petition yeto. Okone nchiragete yo poroki ngapado toranyora busubure ngatatakira konyora. Onye nabo igote chikobego koraiga dirari go chaka Jumatatu. Ego togo sieke koti ya bosongo torora sa mabusi ari babugata se bakoira kiagera basinyiro gotusika wasabire abantu baito mojamo Jumatatu tosieke koti mpaka umurandi rejesoro jandira abantaru siku. Kulipotelea Egetasendi ya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Mbia mono mulikito Mildred Momanyi soroboti rwasenchera yoboyikirano mwancho muligere gotigana nayo serikali ye kaunti ya Nyamira kubwatira namo ne wizara yobocheno ni gobono babikire mirobelyo bene elikonyara kwa ne kibuno okulinda linobokori wabanyagetali ngo walibwe birengo byegoro anaso konyara kurobokori bwabo gokia sabaroire ani gago chamaiga yogotebekana buna ni genya getali ya Nyamira ya roka na sama tukoterwa bokori bwabo asenchire bwenete nabo gokwirande okulindo lya kwobokori abantu gosiria oguma abwabo kolengana no mwe bwe gwodi yabo gichora George Murara nigate bire bune bikoro ngabune ebyabere bikoneki wase county ya Nyamira na sinyegetali ya nene ya Nyamira at Nyamira Chenero nagote yabuna babere bakoligererie nchira aborore batali gwikirana na korwali gwa senchire bwenete anigago cha maiga yomongina serieta birita kwambuka oyogotebekana obakawusire kumabwaye kubwatikana no kwelindo lyo kwobokorere ane kurwa senyagetali enene ya Nyamira emisio inigate bire bunenyagetali ne bwente koligerwa sobime nobo korri kommentwa elikonyara gokora mangana rengete abantu gusire ugima aso kulindo lya kwobo korri Brighton makoli no mulikito nabo igonigato waliganiri orobotioro amateye mokorwa sensemo ya Sironga igodi ya bugichora ebunge ya West Mugirange county Nyamira nigabono ya gosereiri gochigosoire nyagitali ya Nyamira anenekero ya nyamochiri bunekero bairete umongina oyunyarte kagosira birita kwamboka nigatanyorete obubweni boisaine asinyagitali eyo mugaka noyo mobu ya mateyo. Lakini nilipata simu siku hiyo tarehe 8 saa 3 ya usiku ya kwamba mama amekuwa admitted na anaenda kufanywa operation the following morning. So akaniambia ameambiwa asile kitu paka asubuhi ndiye afanyie operation, na ilikuwa ni emergency. Boigo mugaka niganyarira kwera bunekero baigeta sinyagitali eyo mpaganitie umongina piritanyarga kuruswe kurwa sinyagitali gucheyende. Na hapo tena walikuwa wanakataa wakisema rifaro hatutompea. Masaa imeisha ya kudischarge yeye mpaka afanywe. Hiyo kwanza ilikuwa ni Wednesday. Wanasema atafanywa Friday. Daktari atakuwa Friday afanywe hiyo operation on Friday. Na hiyo kwanza akiwa admitted it was emergency. Emergency sasa unashindwa emergency ni gani? Na mtu anawekwa mpaka Friday na hiyo ni emergency alikuwa amewekwa hapo. Na sisi hatujaidishwa pesa tukatae kulipa pesa ya operation.
Tulipompeleka hapa sasa, wakati tuliingilia kabisa fiti katokea hapa, tukawaachilia hiyo mgonjwa, tukaenda na yeye mpaka Kisii. Tukafika Kisii Nyangena Hospital kitu saa 4 saa 5. Tukaitiwa daktari huko Nyangena, wakuja wakamwangalia, wakasema this is very weak, wakamwekea maji hapo kidogo ndio apate nguvu, kwa maana alikuwa hajakula kitu. So wakati walimpeleka theater, wakamchoma ile sindano ya kurara, mama hakuamka tena. Ayana haramuga kabwate igoro nyagitari ya Nyamira General Hospital. I don't know whether it's General Hospital or referral. It's not even a referral. Iko chini ya hiyo referral because nothing is done there. They are doing nothing. So we are very bitter about it. Tukiita nyinyi hivi ni vile tuko na uchungu kali sana, na kama ni pesa ilikuwa inatakana, hatukuwa tumekosa pesa. Peter Nyakona nomumura Onyagusira. Mimi ambaye nilimchukua hospitali, na tulipofika hospitali ikasemekana kwamba baada ya kufanyiwa uchunguzi ilikuwa inafaa afanyiwe operesheni, lakini ilikawia sana, wakisema kwamba wanangojea daktari afike, lakini mwisho hakuweza kufika, hadi ikabidi sasa tuchukue hatua ya kumtoa hiyo hospitali kuelekea hospitali ya kibinafsi kule Nyangena. Kule Nyangena Hospital Kisii walisema kwamba ilichukua muda mrefu kufanywa hiyo operesheni, na ni kwamba kulikuwa na ulegefu kwa upande wa hospitali ya Nyamira. Indigose egenteke giakorekanete. Ni tarehe 8 tulimchukua hospitali, na alikaa karibu tarehe 8 kuanzia kama saa 1 hadi wakasema asikule kitu, na hatimaye kufikia tarehe 9 saa 12 bado wako wamefanya operesheni. Sensemo yaye umwe msibwe wodi ya Bugichora George Morarane aniganyarega kwenda kinawatabuna uno murai uikanga kono the weakness to bwate the county yaito ya Nyamira, and especially our county referral hospital. Mungino na waile tualia, but she stayed for almost 48 hours. Mwana wa mwaka na mpevia akolera. Intuna raia wake tuakoli almost what is required from the county assembly, including Kobeke deputy governor Urumu Nyagetari. On the county executive eraire nomo governor ito Nyaribo kaindo Urumu sani onesana needs to address the department of health. Ntwate makori ya wateneri bobo chenu ase county Nyamira kurende mbairanireti simi chaito. Guripo terigeta seni Candice TV eridariane Brighton Makori. Miono mulikito Brighton Makori hasoroboti rwa senchira yoboy keranu engorago chia senkija soko nyara kumusirio mongina verita Mboka gotigana na juono mwancho mwetu mulekirango Chinsa mochindwe kase county ya Homa Bay bono roboti kurwase county ya Homa Bay ni garokorokia banta bangeni werwa gwakanwa enibo batali bakoriye meremo nganene ase county yo kolengana roboti ni gorogote abuna nige county ya Homa Bay gotumeka shilingi 10 milioni 10 akobaka nabakulimirimo egasi oboneko tebekana bara bakoliye emirimo embeo kolengana noko iwokoroboti rurwa bwato gochia somo governor wa county mo be Gladys Wanga ni koroboti rurwa barokoro kebuna abantu 12 ni gwabwata masakarata 100 no anya baire gasi anane ase county yo ya Homa Bay nabaiga ni koroboti rokoro kebuna bakulimirimo bande 5 479 babwati masakaranda onse nabo igoni go bahire mirimo ngase serikali ye county ya Homa Bay nabo bawere bagwakanwa chibesa igo yanyorekana buna abantu batatu abo barabana inseye miaka 15 no yomo ni go bali kirase county ya Homa Bay bali kati yantu bali bagwakanwa chibesa ase county yo no ina babantu mande 5 mbarogetia marube yoko igwega ase serikali ye county ya Homa Bay ayibono babere bagwakanwa asinga kichamayiga ase kwikiraboni ge batebekana buna ni go bone county yo gutumeka shilingi 10 milioni 3 aso gwakana abakoli mirimo barembeo boigo batari kwikira ni mirimo yabo ase county ya Homa Bay.
has also exposed a number of glaring issues, including but not limited to staff without any papers to support their recruitment but earning salaries, staff with academic papers that have been confirmed as fake by the Kenya National Examination Council, and other institutions of higher learning, staff who have been earning but do not know any of their colleagues, just by name, leave alone their immediate supervisor, staff who are employed while underage, under 16 years, as per the Act, glaring erratic job grade placement, promotions, and over and above the most obvious cases of erroneous employment. Na gotigana yubono muno chebi no muno lady just Martha Kohome ni kubono anyarega kubolia abantu kone kibuna ngomugani bale chinchira chekerera na sokonyara kugayana ebina anene ase ebigambero iga yakondi tukolia Roma iga yogo chakia bene oko gayano kwebina gwetasire chekerense mo ya marala yogo toka bono ase county ya Samburu chinga kechibo igo ni go Kohome anyara kagote abuna gati yebine bikebike bwente konyara gosonsorwa anene abaga anene ase chinka genda tebekira nyarega ke yogo itinyana kwebina sebigambiro naboigo ogo ke ya kwabasibwa ase chichera. E-filing system is designed to streamline the process of filing cases, filing our printings, tracking the cases to see how far they have gone and what orders have been made, and we talk about budgetary allocation for the judiciary. Everybody can see where the money that we are located from the taxpayers go. As we strive to bring justice closer to the people, we must recognize that the traditional adversarial system of justice, although very critical, and as you have heard from all the speakers, is not the only way for resolving dispute. Today, I urge you to open our minds and our hearts and embrace Ipe. Amonchu mulgere kara yuagan rete boigo ni gomo konyo mara Vincent katika shagwa bodrian semeria ye bunga na bagane kambero kone kibuna kubata na baraso wamo aseganga yokonyara gosira abali mikashagwa ni gate birebuna abali mikonyara gosirwa ngati chinyara gokinia amangana lengete uchumi aiga sense ya Kenya. Various stakeholders in the coffee subsector on reforms that will put more money into the pocket of the farmer. This farmer has endured perennial losses due to, among other impediments, skewed structures in the production chain in favor of cartels and profiteers. From the engagements, among other measures, the farmer and other stakeholders of Goodwill proposed a review of legal, policy, Monshu muligerelia bono nganchere nyora machi na bwegongendo mutumoko moke inkwere nantoga ndrego sanga na gukwana mange aiboiga tuabato kwaliganeria ase margoba ya bona kutose bonto kondo mutumoko moko monshu muligerelia koneto kwirena igomo togo chikomera na captain number 001 demo Stevena kurwasense mende studio tumanya mange igoro ye chigosorito suka kendra gotengera Ndizi TV ngwere nanda sege kegeke kerebosio. Omurigerelia bwe television ya Ndizi TV vono na bukura lyubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abaligerelia kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya Isato isano nemo ibire Isato isano na Isato isano na ibire eyemo eliotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Machobole kerenkori alianza nendo cheya ikire Chinsa chechi gosori tiabona kwaliga bena samangana Amayia yechi gosori kuna botambere tena nende mo Steven Captain 001 tuchake korwa se ligi ya National Super League ase bosipo kuchaka kwe ligi eyo na chitimu ao chiendete kwero beri wetera chigosoli chake bosani gati yabo ne timu ya Gusii FC korwa igaso rugongo rwa Gusii asirit kolia lero asegeti kia Musocho Academy batu ale gosoli yogotie mana gati yabo ne timu korwa se ligi ya FKF Division 2 timu ya Sportif Nyabururu
ase gosori etimu ya Gusii FC nyengere etimu ya Sportif Nyaburu chigori sano nemo ase egoria ya masomoroke monene bwe etimu ya Gusii FC Kasi Mohamed anyarire koba kagoteba buna chigosori echunyare koba chikokonya etimu ya Gusii FC kunyara kweroberi wesipokurenera kweligi kwa National Super League asengo sabo kwa biraso morokyo monene bwe etimu ya Gusii FC are Kasim Junior. Unawapiga picha hata wataki kulipa. Mwayo ufanyia contract. Regular mobile, regular tabobia. Sasa kama kasi mzaingi anang'ang'ana kutafuta ni fair. Na walimsaini na walimnini hiyo siku. Nimepata. Sailuko. Oiga ni mingi hiyo. Shukrani sana kwa majina, naitwa Kasim Junior. Mimi ndio mkufunzi mkuu Gusii FC. Mechi leo ilikuwa test match yetu ya tatu. Tulikuwa tunaangalia vile team chemistry combination vile inaingiana, and again tunaangalia defensively how to prepare. So game leo ilikuwa muhimu kwetu sana in terms of defensively and in terms of peer pressing. So tulikuwa tunaangalia hiyo leo and imework. So tuna prepare vizuri sana kuangalia how tuta approach pia our next friendly match kesho. Tuone hizo key areas tunajaribu kurekebisha. Anaangalia tumechange almost mzima ile timu ilianza first half walifunga mabao 3, hii pia mchezo ya pili pia wamefunga 3. Tunapeana chance kwa kila mchezaji, tunaangalia vile kila mchezaji amelan na sema ya timu ya Sportif Nyaburu ni kwa morokyo bomo nene Rafael Osongo anarakoba kanyu kunyakere ko timu ya Gusii FC kunyarakoba ko baingera wetera chigoli sano nemo sate bire bona sense moya Sportif Nyaburu mbagandire na maigerio yo boime na utora chigosoli chinde chake posani ese aterebune timu ya Sportif Nyaburu tenyare koba ge koromeria sa kwena kibuna mbanyari kani timu ya Gusii FC asegeti ya bogenka Chinsa mo cha Nyaburu kora naende chitimu echibere chigotie mana sentu ndende. Asa morieta ne Rafael Osongo nde team manager ya Nyaburu Sportif. So wate friend igana Gusii FC twa beto kogosoria na wanya batu ngire utwaka chigoli sana nemo ase yemo ngagete mupira no rengo muya na roda so overemeru warenge ngagete kedoju taraju chake league ngagete na gutokora kebisha maosa iga lakini nande steering ko yomo mubire twakire no muya ni team tware gwakia igere eligi igoro. So kulingana nchire twakire ngagete nga ntwabateria nga 2 weeks tokora mazoezi nande twire na baraba mande nande friendly ende but tabiringa na bagocha sikiti Nyaburu ngagete tuyitwe bange bya nande turaje ko soseli ngagete ntonyare ko batoka buru feringa na intura nande stiri twabeire akara ngoligeria Gusii FC na la season barenge byake kulingana na umupira bakire mbya bare na arambu ya bare na barabo still na bara bakosoma mistake temeke lakini ngote banga mbya bare nara wakofo kaya chitimu chira league ya FKF Premier League gutwara mutimo komo tamba se chatwara chigosoli chake bosani nigeli gana ko bage koiranirira guchakira litkori angas chigosoli chirobeire ase EBT au me league ya FKF Premier League etimu Samarieta Innocent kendu iskwe league ya FKF Premier League ase miaka 15 nevere ngira twale gosoli yentangani ya FKF Premier League ase getikia Raila Odinga Homa Bay Stadium litkori Jumapili uchakira Chinsa kianda asebara nyare kwa bakwarigani etimu batira nero kurwase league ya National Super League etimu ya Muranga Seal
egosori era Vincent korende egosori entangani ase team ya Shabana FC ase abagwatani ao bechi gosori korwa Sorongo rwa Gusii basangire birengeri byabo igoro ya Shabana FC koirana ase ligi ya Kenya Premier League na birengeri igoro ya gosori gati ya team ya Shabana FC na Murang'a Seal. Samarieta Innocent Matundra yende vice chairman ya Nyaburu Sportif. Shabana gosowa Premier League nomo gokosana esitore ntua waita bajesachi baitumbaro nenanye rolingo nya sabira maya ni akumupiru muya. Samarieta nkoro kwa Gisemba Elvis nche coach ya Nyaburu Sportif. Aso mchezo Shabana na Murang'a nawege uchiwakira Homa Bay County ali Shabana ninkere amashabiki ya manga iganyanza ni garacha ichora segetikeria na ande Shabana kulingana ne chiba kre pre-season bara hasiri nonyo mchezo nonyo yomo ababeire bako gendra komenta chinguru gonga to ngegenete nga Shabana goikengere Murang'a Seal ande ko baba maete buya kabisa bakire nabo na mata alio Mabei Shabana goikebe igoro. Nikiangalia Shabana ina mchezo mzuri kuliko Murang'a, lakini labda sitasema vizuri sababu season iliyopita venye walikuwa wanacheza mid yao haikuwa vizuri na offensive zao hazikuwa vizuri unless wamerekebisha hapa na pale hivyo, lakini kwa Murang'a na Shabana naona Shabana ina nguvu kuliko Murang'a. Majina naitwa Eugene Oguta, migwetu ni hapa Mosocho. Lakini nikiangalia game ya Shabana na Murang'a Seal, hiyo game ikianza naangalia like Shabana wako juu kwa Murang'a Seal. Sababu ukiangalia challenges mingi Shabana imekuwa ikipiga zoezi hapa na pale, lakini sasa naona like signings zenye Shabana imefanya. Mirana se ligi ya Nyanza Regional League gendreta season au nikolit korea igoro team ya Jenga Tendere FC segeti kya bugianga igeti ya Tendere Grounds bante kwa bakonyari gania timu ya Burabu Sundowns FC sekemeno kie ligi na se gosori eyu nigoye timu ya Jenga Tendere FC nyengerete Burabu Sundowns ubagosori tia bakosori 10 maiga yo mogosori oboyo mukunyara kwa bagakoro kigwe kadi embaliri asebone timu ya Jenga Tendere FC atebere buna amachibu ayo na bakonye kwana kibuna bakolire buya ase ligi ya Nyanza Regional League. Kwa majina naitwa Job Meraba. Mimi ni team manager wa timu ya Jenga Tendere FC ambayo tunacheza katika hii Regional League. Hii ndio mara yetu ya kwanza katika hii season. Though tumepata experience nzuri na mbaya, lakini kwa game ya leo nimefurahia. Wenzetu walikuwa si rahisi hivyo, lakini vijana walijikakamua. First half tulikuwa tumefungwa bao moja, lakini wakati tulienda break tuliongea na vijana tukawaambia game ni 90 minutes. Walijipa moyo, wakajituma, ndio katika second half tuliweza kupata mabao mawili ya haraka ambao tulitunukiwa na goalkeeper wa opponents. Na football is all about mistakes. Mwenzaka na make mistake unaicapitalize, unamuumiza nayo. Samarieta ngoro ku Choni Amayia, former Shabana FC for the last around 17 years. Nimeingia kwa timu kama first leg na nimejaribu na wao until now. Kama tangu nianza na timu nimekaa kwa timu na nimesukuma nao since I came here. The team was just only one match. Amoro kya manene bwe timu ya Burabu Sundowns FC ntekobaga goitava amachibuye gosori eyu askolanya tekobaga koba mochia ensemeri yoboteneri bwe gosori eyu ensemo ya bali kubugia sirimbia se gosori eyu asaburdia kiombegia Football Kenya Federation kwene kibuna ensemeri yarigeri kwa sobo ime erinde chigosori toro bwa mereri bwa bene gatie chitimu. Kwa majina naitwa Kevin Mauga ambaye ni coach wa timu ya Burabu Sundowns. Kumpongeza ambaye ni coach mwenzangu wa upinzani kwa kuwa na discipline team na wamekuwa wameshinda. Tuwape hongera kwa yale ambayo wamefanya katika hii mechi na wameshinda. Ya mwisho naweza sema mimi wale ambao watu wanaitwa marefari, wale ambao wanao control game,
Hapo ndio shida yetu iko kabisa. Shida hakuna mahali tunaweza sema mahali timu iko, hapana. Wale ambao wanapiga kipenga kidogo wanajaribu kucontrol game kwa vile wanavyotaka. Ningeomba mahali popote wanapoenda kufanya hiyo kazi waifanye na ile utaratibu na ile kipaji ambayo wako naye, ile talent ambayo wako nayo, wasiforce talent hiyo tu. Bado tuko kwenye hiki kinyang'anyiro, bado tuko imara na bado tuko katika nafasi nzuri ya kumaliza mchezo katika hii regional league. Tuko Manje muri abuno to ikira mweli Vincent meria mangana Amayia Gusii kolenda cia aya na mange tunaneri tukori ange guchakira Chinsa 10:30 imeandizi TV temanya mange wetero moroberi bwe Gusii na captain 001 asabona kumariga ni Vincent Onyancha athira tigareti kurwa nsemo ya kabire ye studio kera usobere aiga nsemo ya message Gusii na ikira nsemo ya Gusii ando watere Shabana ne bwate Gusii weekend yituri mambiende yasa omabi Homa Bay. Tomerana aria totengere nkoyo. Singi nchebirono mwancho murigireria twanchire to yakiro musumare mangana majia senchire yo bwikena semargoba ya bono no kugena kwana buna andake kwa manyira mange twa kumanyiri asemesa ya mangana majia. Korwa sense moye metandao na bakwenda kubwatia Ndizi TV kwetera nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, nsemo ya YouTube Ndizi TV News na nsemo ya metandao kwa sensemo eri ya vene ya website www.ndizitv.net na boko wacha website moncho murigireria ayo manenda mange anyore korwa sense mirutari kubwatera nere gwetera somo no bwimanyiri gakorwa Joshua Auta ekera kali Petro nira mukeira ana kivuna chivi chane eri ogicha goikeira senchira ye mase yemo enchira ya vene Petra hashtag ekibembele kuruchika nsemo Gusii nche bakondo kandemo Steven captain 001 News Master Ndoke Vincent Onyancha.